Dobro mi došli u novi video. Nekako svjetlo nije najbolje, snimam uvijek, naravno kad ja uzmem snimit video uvijek se naoblači, ali eto, to je što je. Htjela bi najprije se zahvaliti svima novima koji ste na mom kanalu. I svi koji gledate moje videe, ja bi vas pozvala da se pretplatite, da lajkate, da komentirate, da hajpajte, odnosno razglasite moje videe i to bi meni puno značilo. I kažem još jednom hvala svima vama koji ste tu. A sad, ono oko čega se i vrti u zadnje vrijeme moj kanal, a to je samo holovi. Kako traje ljeto, onda sam većinu vremena nisam u kući zbog posla, što zbog obaveza, zbog svega. Nisam u kući, tako da ti neki vlogovi i to nešto i kuhanje, spremanje i tako, to će biti kasnije. Na jesen, zimu to čuvamo za tad. A sad naravno samo holovi su u pitanju, šta je tu je, ne mogu pobjeći od toga, tako je kako je. Ali osim toga svi mi to koji smo ovdje na ovom kanalu volimo gledati, tako da se nadam da će vam biti i ovo ok. Kupila sam neke random stvari, kupila sam neke stvari već na sniženju u Zari. Što se tiče sniženja, vidjet ću šta ću, di ću, kako ću, tek su počela. Neću sad jurit da moram sad nešto na silu kupovat, neću. Kupit ću ono što mi se svidi i kupit ću ono što uspijem uhvatiti. Uvijek nekako u tom nekom drugom krugu kupujem, ali eto sad sam slučajno naišla na nešto u Zari pa ću vam i to pokazati. Nasumično ću vaditi stvari, ne znam uopće niti samo više šta sam sve kupila, tako da haul koji svaki drugi moj haul je miks svega, tako će biti i ovaj. Prvo što sam kupila, a to je, ovo mi se jako svidilo, ovo mi toliko bilo zgodno, podsjetilo me na dane kad smo mi bili mali, sad ovisi koja generacija ovdje gleda, ali ovo mi se baš svidilo i jako mi se čini kvalitetno. Uglavnom u Pepku sam kupila za €1,30 ovo što se, mislim, moje djeci je to bilo jako zanimljivo. Uglavnom slažete ove na ove i mogu vam reći da je baš kvalitetno, baš je ono prava teška plastika. Voda i to su naravno ovi Paw Patrols, tako da još dodatno zanimljivije. Super, baš mi se svidjelo za €1,30, odlično i kažem, moje dijete, pogotovo mlađe, voli to zato što je voda i ovo se sve preljeva, tako da pun pogodak. Bila sam kupila to prije nekoliko dana, bila sam jučer ponovno zbog nekih drugih stvari što sam morala kupiti. Nažalost, ostala su samo još 2. Tako da požurite, ako ih ima kod vas, požurite, ovo je baš ono super stvar za dječicu. Sad trebala sam kupiti jedan mali bazen, ono čisto da se djeca mogu kupati ovako, samo ono malo brčkat. Kupila sam ga u Pepku, €6, nije bio skup, zapravo sad po tih €6 ih ima svugdje. Tako se i cijene kreću oko €4-6, nije sad to nešto ekstra skupo. Tako da mi je ovo bilo prvo pod rukom, kupila i nadam se da je dobar. I da, 2 godine plus vam je. Sljedeće što sam kupila jesu ovi stikeri. Naravno sad je neka ta doba tih dinosaura, u Kinder jajima su, posvuda su, tako da sam našla ove zanimljive stikere za jedno dijete. €2,5, ništa strašno, a ono čini mi se dosta zanimljivo. I isto su bili samo još jedni, a ostali su sve neke princeze, nešto, ne znam. Ovo su vam čak i neki kao brojevi i onda tu lijepite i kasnije imaju djeca zgodne slikčice, tako da mi se ovo baš jako svidjelo. I eto, za €2,5 super.
Sljedeće što sam kupila jest ovo. Ovo mi je za mlađu curicu. Ona je sad u toj fazi kad voli ovakve gluposti. Samo 1,70. Tako da uzela sam to. Pa nek ima, nek se igra. Samo eto, moram sad skinuti etiketu i to sve dobro oprat da joj mogu dat. A kod mene u mom Pepku su bila i ovi slonići, isto tako za bebe na sniženju. Ja mislim da sam platila 2,30 €, tako nešto. Ali evo, već sam ga otvorila i oprala da se može igrati. Tako i tako vam je zanimljivo ako imate neke bebe. Ovo su sad te neke igračkice koje su na akciji i baš su super. Sljedeće što sam kupila jest ovaj medo. Ovo je iz isto Paw Patrola, čini mi se. I baš mi se svidio, to mi je za poklončić. Ono, jako je kvalitetan, to je taj neki original, nešto što piše, ok, šta god. Cijena je 6 €, bio je jedan jedini. Ne znam jesu li imali i druge likove, ne znam, stvarno ništa. Ja sam ga navidjela, meni se svidio i uzela sam odmah taj i rekao, to je to. Za 6 € super. Sljedeće uzela sam ove špangice za 50 centi, 6 komada se dobije. Super, pogotovo kad je manje dijete koje još nema ono pravu kosu, neku sad kosureštinu. Ovo je super i ono lijepo kao ukras, 50 centi, odlična cijena. Sljedeće što sam uzela jest ova haljinica. Jako mi se svidjela u Pepku. Sad su opet dobili neke nove stvari. 4,5 € samo. Opet su dobili neke nove stvari sad za djecu. A mislim ima uvijek kod njih stalno nešto novo. Ali eto, lijepo za 4,5 €, jako lijepo. Kvalitetno mi se čini, ono pamučno, moderno. Meni super, tako da sam uzela tu haljinicu. Da, ovo vam je veličina 80. Sljedeće što sam kupila je ova pidžama. Imali su još neku bijelu čini mi se, šta su to bila, neko voće, ne znam. Uglavnom meni se ova svidjela, ali da, ta bijela nije bila više u veličini mojoj, bila je samo S i XS. Možda bi mogla S, ali nisam je uzela ovu, onda sam ovu uzela i to je baš ona lijepa svjetlo roza majica i kratke hlačice su u pitanju. Jako mi se svidjelo, pa rekao zašto ne, uvijek ja ljeti nosim one spavačice, isto kod njih znam kupiti, ono budu po 5 €, pa je ono peri, deri i baci i to ti je to. Uglavnom cijena je 10 € je malo veća cijena, ali ne znam, svidjelo mi se pa rekao uzet ću. Kad mi se već nešto svidi, onda zašto da ne. Onda ću si i kupit. Ok. To. I ne znam jel to, mislim da to sad to od što se tiče Pepka u ovoj kesi. Sad sljedeće sam uzela u DM-u jedan poklon. I sad vidim kako je to katastrofalno zamotano. Ali dobro, ok, nema veze. Uglavnom u pitanju je Ritual set za muškarce. Rituals je odnedavno došao u DM i ne znam, platila sam 39 €, dosta skupo, ali ovo je onaj set sa parfemom, tako da ok, mislim takve cijene Ritualsa i jesu. I što mi je super što sad ako i kupujete, bar u DM-u skupljate neke bodove, pa hajde. Ovo mi je onako za poklon, tako da nemam tu šta sad posebno nadodati. To je tako je kako je. Sljedeće u DM-u sam uzela ovaj Fondo Soup Fun is in the air. Ovo mi je super zgodno, ne zauzima puno prostora. Vidjela sam nedavno da su prodavali u Lidlu. Ne znam kolika je bila cijena, ali kad sam vidjela
da prodaje u DM-u, rekla sam uzet ću. Jer mi je ovo ono baš zgodno. Kažem, ne zauzima puno prostora, možeš napuhati direktno na plaži. Možemo se mi igrati, mogu se igrati djeca. Eto ga, 6,90 €, super stvar. Uopće za 6 € ne bi niti očekivala nešto ekstra. Sljedeće, u DM-u sam kupila ovu Peppa Pig čašu. Sad su vam nešto imali kod nas cijeli set Peppa Pig i tanjurića i one posudice. Beštek je bio, ove čaše i onog čije dijete voli Pepu. To je super. Super su stvari. Plastika ona nije najbolja i nije najskuplja, ali dobro sad. Ok, jer da, cijena je bila 5 €, 5,30 čini mi se, tako da ne možete ni očekivati nešto bolje. Bilo je u Pepku nekih tih bočica, i malo čvršće plastike i ona jeftinije za 2,5 €, ali kao nije bila na Pepu niti na ništa, nego na neke dinosaure, dupine, otkud znam. I onda sam uzela ipak Pepu. Tako da mislim da će biti ok. Za 5 € dobro. Sljedeće što sam uzela, ovo sam uzela kao jedan od poklona, ništa posebno. Bekutan Baby Bath Foam za kupanje. Mislim, svi vole Bekutan, tako da sam kupila ovaj. Samo da vidim kako... Ma da, baš lijepo miriše onako za bebe. Kažem, ja koristim više manje mustelu, ali volim isprobati isto nekad nešto drugo. I Bekutan probala sam i čak mi isto sasvim ok. Sljedeće za poklon mi je i ovaj IDC institut. Ja nisam probala. Nisam probala, uopće ne znam kako miriše. Zapravo bi mogla čak, a ne bi mogla, zato što su tu zatvorili skroz. Ne bi mogla pomirisati, htjela sam bar pomirisati kako miriše. Ja se nadam da dobro. Kao ovo je na foru Sol de Janeiro. Sol de Janeiro je ovakav setić, ja mislim oko 29-27 € nemam pojma. Ali možda je ovaj bolji, ne znam. Mene nije oduševio nešto od Sol de Janeiro, tako da osjeća se jako taj alkohol. Nadam se da ovo približno miriše, pa da onda nije sad neka velika šteta. Uglavnom, shower gel je body lotion i ovo je onaj mist vjerojatno. I cijena je 11,20. Evo tu ko hoće, nek si vidi, ne znam. Zadnji sam uzela u mom DM-u, ne znam jel to imaju sad kao stalnu ponudu ili ne. Uzela sam jedan ovaj, to mi isto kao tu poklončiću. Sad, uzela sam, Balea je izašla s novim maskama, ne znam u stvari da li su nove ili ne, ja ih do sad nisam vidjela, tako da sam htjela isprobat. Javit ću vam u potrošenim proizvodima, pogledajte ovo, nije ovo preslatko? Preslatko, pogledaj na licu. Baš spremit ću čak i tu maramicu da vidite kako je izgledalo. Uglavnom, to je neki kao posebna polica koja je imala te svakakve maskice. Mislim da sam svaku od svake uzela, nisam sigurna, ali uzela sam te tigrove. Uzela sam ovu Jungle Whisper kao neki, jeli... ok, to je normalna, čini mi se. Nju sam uzela sam ovu da probam. Ovo isto tako izgleda na licu, mislim. Ok, ko da sad to ne znam šta, ali dobro, baš bi voljela probati, tako da uzela sam to. I ovo za ispod očiju, to je sad ta neka, kažem, kolekcija, safari, sve nešto, jungle, super, super. Mene kupe ta pakiranje i ovo je preslatko, stvarno preslatko. I to je to iz prve vrećice. Sad idemo na drugu vrećicu. Sad, u drugoj vrećici mislim da je sve što sam kupila u Zari. Mislim da da.
A prvo, kupila sam ove bodiće, ovo ja stalno kupujem, 6 do 12 mjeseci, 9,99 na popustu su bili. Nisam ih još uopće pogledala i to ću sad napraviti, da ih vidim kakve su. I da mogu odmah ovo baciti. Koliko su im inače? Inače su im, ja mislim, 15 eura da plaćam. Da, 15,95, da. Uglavnom da vidimo sad. Znači, bijeli je koji ima ovo tu. Ovo mi je baš lijepo. Prekrasno. Onda imamo jedan koji je cijeli, tako kao cirkus. Jako lijepo. Baš mi se sviđa. Baš mi se sviđa. Onda je jedan ovaj na žute ove prugice. Super. I jedan je ovaj koji ima ovo tu. Prekrasno. Baš lijepo. I jedan je ovaj sa ovim dupinom. Jako mi se sviđa. Ono super da sam uhvatila jer naravno osim ovog nije drugih više bilo. Jer opet, koliko je to? 5 komada za 10 eura je dobro bio. Je 5 komada. Tako da to mi je prvi ulov. Sljedeće što sam kupila jest ova haljenica. Ovo mi se baš jako svidjelo na srce. Mislim, ima prekrasnih sad tamo haljenica, onako je dosta rastezljiva. Pogledajte ovo srca. Srcolinca, preslatka je. Cijena je 9,99, bila je 15. Ok, popust, kažem, za prvi krug to i je tako. Nije vam to sad neki ekstra popust, ali bože moj. Kad čekaš do drugog kruga, ko što ću vjerojatno, ja nećeš uvatiti ništa. Ali to nam je što nam je. Opa. Sljedeće šta sam kupila jest ova majčica mala, to je cijena bila 5,99 i isto je jako lijepa, 86 veličina, super mi je. Ok, evo diza ovako, nema tu ništa posebno, cvjetići su ovako izvezani, lijepa je, nije uopće ono sad. Super mi je. Super. Za 5,99, sorry. Sad bi bilo dobro baš ono nakupovati tih stvari, ali ono, di ćeš krcat to sve više. Sljedeća je ova majica. Vitamin Boost. Ovo je baš onako jako utisnuto. Nije da će se izguliti. Za samo 3,99. Odlična veličina 5 godina, jeli. Uzela sam malo veću, to mi je isto za poklon. Sviđaju mi se takve majice, ja svom sinu isto kupujem stalno Zarine i znam da su dobre. Tako da, i kupila sam ovu još jednu, isto 3,99, samo ovo veličina 4, Nothing but good vibes. Super. Isto je onako baš onaj pravi print, neće se izguliti, tako da nema straha. Super su mi, kažem, ove majičice, ono, baš su ono pravi materijal, pravi čisti pamuk, onaj kruti materijal, nema tu ono, super su. Sad sljedeće, šta sam kupila sebi, uspjela sam uhvatiti ove jeans hlače, neću vam sad probavati, mislim imam za sebe, sam uzela 2 stvari, ne da mi se sad to, hlače ko hlače, ne trebam to probavati, tako da uzela sam te jedne prošle godine na proljeće sam uzela jedne jeans hlače, iste su bile ove mom fit i super su mi, doslovno se cijelo proljeće nisam skidala iz njih. I vidjela sam sad te sa tim mojim koje sam kupila na proljeće i činilo mi se da je isti kroj, samo je druga boja i jako su mi se svidjele. Ovdje tu imaš nešto piše. Ovako su od iza. Sad nema tu baš nešto da ćete vidjeti kako treba, ali ono, mislim, kažem, hlače ko hlače.
i super stoje. Dole su onako malo šire, to mi se isto sviđa. I u principu, kažem, nema se tu puno za dodat. Cijena 15,99 i veličina 308. Šta je meni sad super cijena za 16 eura za džins hlače, s tim da je meni stvarno Zara džins ono doslovno perideri, nema tu po meni trenutno tih jeftinih boljih hlača, tako da Zara top. To i još sam kupila sam zadnju stvar, a to je ova crvena suknja. Ja sam nju vidjela kod Ena Lune, ne znam da li nju pratite, što na YouTubeu, što na Instagramu, što na TikToku. Mislim da je ona pokazivala neku kombinaciju sa ovom suknjom bila i ono, stvarno je suknja prekrasna. Ovako vam ide kao dole u špic, ono što bi se reklo, ovako. Dakle, gore ono šira, pa ide ono u špic dole i ja sam je probala i baš dobro stoji, onako, baš super. Dosta je kruta i čvrsta, ono što se tiče materijala, ona je onaj čvrsti pravi materijal. Cijena je bila 25,99, da, malo je skuplja. Prije je bila 35,95, tako da cijena je sasvim sad prihvatljiva. Veličina M i kažem, ono, super stoji. Sad nešto gore, neki top, neku košuljicu, možeš crni top, možeš bijeli top. Mislim da će super izgledat, tako da sam uzela nju i kažem, ona mi se baš svidjela. Osim toga, ostalo, pa bilo je nekih stvari, ali prvo mi se nije dalo probavati jer su bile kabine pune i jednostavno sam nekako odustala od sad tog prvog vala, a kažem, možda ću vjerojatno online naručiti jer mi je tako zgodnije nego hodat okolo, zgodnije mi je to da naručim jednostavno pa mi dođe pa vratim šta ne trebam ili šta ne želim ili šta mi ne paše, šta mi ne stoji, to vratim i mislim da mi je to najbolje od svega. Jer, kažem, po trgovinama, ja prvo ništa ne vidim, tamo je sve pobacano, a kao drugo ne da mi se čekati što u redu na kasi, što u redu na kabinama. Ne mogu to sad. Tako da, to je za sad to. Uglavnom, to bi bilo i to od moga shoppinga. Bilo je svega i svačega, vidjeli ste miks, baš stvarno svega i svačega. I neke stvari sam kupila za poklone, nešto mi treba, ali kažem, to je sad tako, trenutno su ti holovi tako, mislim, ti vlogovi, to će ići malo kasnije kad zahladi, kad se svi sakrijemo u kuće, pa ćemo onda malo više toga. A za sad ćemo ovako, malo te holove i tako, već kad gledam koji je datum, već ljeto će proći začas. I ništa, eto ga, hvala vam puno još jednom na gledanju i ovoga videa, hvala vam što ste tu, što ste se pretplatili na moj kanal, što gledate, što lajkate, što komentirate, što razglašujete moj video, puno mi to znači i eto, još jednom hvala na gledanju i vidimo se jako brzo u novom videu, a do tad, čao.